mwiriwe reka natwe tubanze dushima Imana mbere yuko dusoma amagambo turi buganire. Dushima Imana se umwami wacu Yesu Kristo yakunze ko natwe tubura urubyaro rwayo, nkanje nkawe bishoboka ko na adresse yaho wavukiye hatomenyekana vuba, ariko Imana igakunda ngo tube mu rubyaro rwayo. Imana ishimwe. Turashima Imana nanone kubwo abashumba bateguye ibi bihe byiza. Niba hari ibihe byiza bibaho, ibi biri mu bihe byiza. Hari umuririmbyi waririmbye aravuga ngo ubwo nibwo ngo nzasezera mu bihe byiza byo kugira gute, byo gusenga. Ibihe byiza ntiyavuze ibihe azabona promotion mu kazi, si igihe bazamwongera iranka akaja mu kuba hejuru mu basirikare, si igihe azaba nome nk'umudepite cyangwa ministre, si igihe azuzuza inzu ya etage akayitaha, si igihe azaba yabyaye impanga. Aravuga ngo ibihe byiza bihatse ibindi birengeye ibindi, ngo ni ibihe byo gusenga. Imana ishimwe. Amaze muri ibyo bihe byiza natwe baratwibuka, uwawe arakakwibuka mu bihe byiza. Ubundi wowe urakibuka inshuti mu bibazo ukamutabara, ariko ugukunda we arakakwibuka mu byiza biriwe. Nibyo rero by'ibi mwakoze. Ibindi nk'uko umushumba yavuze, natwe tubifurije umwaka mushya muhire wa 2024. Wiyirije ivuga ngo Imana izitaka umwaka ngo ikawambika costume yitwa ngo kugirirwa neza. Umwaka wawe ntuzabe inyambara busa, Imana izawutake iwambike kugirirwa neza. Uje ubyuka kugirirwe neza, nusohoka uhure n'ineza, nuryama urota neza, nuca muri quartier utazi uhure n'ineza, nucuruza uhure n'ineza, niba nagutuka wumve neza, niba kureba igitsuru ubona ijisho ryiza, niba kwanga ubona urukundo. Imana ibambike umwaka wo kugirirwa neza, kandi kuba byakiriye bibabera uko. Dusoma amagambo y'Imana re. Ezira hano bavuze ko ari mu rugo, ni nabyo njya nkunda kugira uwo muco kandi si mubi, ni méthode participative. Hagira undi ufasha gusoma Ezira, nanje ndabizi, ariko mbangira ngo tugire uwo dusangira uwo mugisha. Ibice 8 21 22 Ezira. Ubwo ndaraza kureba mu butumwa bwiza bwa Matayo 17 21. Ezira. Sinzi revera yahabonye. Ezira igice cya 8 21 22. Maze ntegekera kwiyiriza ubusa aho ngaho kuri uwo mugezi ahava, kugira ngo twicishe bugufi imbere y'Imana yacu, ngo tuyoboze inzira idutunganiye twebwe n'abana bacu bato n'ibintu byacu byose. Kuko nagize isoni zo gusaba umwami umutwe w'ingabo z'abasirikare n'iz'abagendera ku mafarashi, kuko nagize isoni zo gusaba umwami umutwe w'ingabo z'abasirikare n'iz'abagendera ku mafarashi ngo badutabare ku babisha bacu bari mu nzira. Kuko twari twavuganye n'umwami tuti amaboko y'Imana yacu ari kubayishaka bose ngo abagirire neza, ariko imbaraga zayo n'uburakari bwayo birwanye abayireka bose. Amen. Amen. Matayo 17 21. Ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo 17 21. Ariko bene uwo ntavanwamo n'ikindi keretse gusenga no kwiyiriza ubusa. Amen. No kwiyiriza. Hallelujah.
uyu mugoroba badusabye kuvuga akamaro, akarusho ko kwiyiriza mu gusenga. Ariko ndagira ngo tubanze tugaruke tuvuge gusenga, tubone kuja mu karusho, tubanze twumva ibisanzwe. Gusenga ni ikintu kinini cyane cyangloba ibintu byinshi. Tuja mu materaniro tukaririmba, titwarimo tubikora, tumaze gutura, twasenze, wenda hari n'uduha ubuhamya, siko byagenze. Ariko twese mu ngo abana twasize bari kuvuga ngo papa mama yagiye gusenga. Ntabwo avuga ngo yagiye gusenga no kuririmba no kubwiriza no gutura. Gusenga kuri angloba ibintu byinshi, ngira ngo turumvikanaho. Gusenga gutwaye ibintu byinshi, byose bigendera mu kwa kwitwa gusenga. Igice kinini cy'ubuzima bwa Yesu nkunze kubivuga cyabaye icyo gusenga, kandi ari umwana w'Imana. Yesu yahoraga asenga, yamara gusenga akabona kuja kubwiriza no gukora ibitangaza, ariko yabanje gusenga. Bityo bigatuma abantu bibaza, banatanga definition nyinshi. Bamwe baravuga ngo gusenga ni ubushobozi butwinjiza mu zindi mbaraga. Ni ukuvuga ngo niyo wavuga ngo ufite imbaraga kuturusha twese, iyo usenze wigira mu zindi ziruta izo zari hejuru. Ikirere kije mu basenga ntikije kirangiza. Inda ibyara imbaraga z'Imana tije icura. Haleluya. Mwakumvise? Indije twita ikabyara imbaraga z'Imana tigira monopozi, zija ziguma zikazamuka. Naharya bavuga ngo wabaye igitangaza, wabona Imana ugasanga uri fake, ukavuga ngo bakene b'imbaraga ba mbere ndima yibobo ndazo mfite. Indi byara imbaraga nzizicura. Nta na systeme, ntaho na pobotera iyo ndangu ihagarare, zihora zizamuka. Gusenga rero ngo ni ubushobozi butwinjiza mu zindi mbaraga. One. Abandi bakavuga ngo gusenga ngo ni amaboko aje adushitsa ku masezerano, amaboko aducigatira akadutwara akatwinjiza mu masezerano yacu n'Imana. Abandi bakavuga ngo gusenga ngo ni imodoka izijana abantu, wumva ko ngo ikabajana mu isoko ry'ibitangaza. Bamara gushika mu isoko ry'ibitangaza ngo bagasanga ibyo bitangaza biri kugura ifaranga ryitwa kwizera. Baba bafite kwizera bakagarukana ibitangaza. Imodoka itujana mu isoko ry'ibitangaza, twashika tugasanga birimo biragurwa ifaranga ryitwa kwizera. Waba ufite kwizera bititaye ngo uri bishop uri umudiyakoni wizi ko ufite ayahe mafaranga, iryo faranga ryo kwizera ryatumye ugera ku isoko pari mwaye y'amasengesho, ibitangaza bigakunda. Imana ishimwe. Iyo dusenga rero tuja dusengera muri dimension eshatu. Dimension ya mbere y'amasengesho, iyo tukiyirimo, ntabwo mvuze ko ari mbi, ariko turagenda tugaragaza burya ikintu cyose kizi iyo kije icyo wari mushaka kukigaya ugashaka nouveauté ikirushijeho. Iyo dusenga muri dimension ya mbere, ku rwacu uruhande dukunda gusaba ibintu materiel. Umba inzu, umba imodoka, umba visa, umba amafaranga, umbera abana akazi, umba umufiancé. Muri dimension ya mbere dukunze gusaba ibintu materiel de notre part, twisabira. Ariko kandi muri iyo dimension ya mbere, iyo dusenga dukunze kubona amakosa y'abandi, tukarota, tukerekwa, tugahishurirwa, tukabona ibyaha by'abandi muri dimension ya mbere.
ibi ndagenda afatiye ku rugero rw'umuhanuzi, simfatira ku munyantege nke. Umuhanuzi kandi umwe mu bahanuzi bakuru witwa Yesaya. Igice cya mbere, chapitre ya mbere kugeza ku ya 5, Yesaya yaragisengera muri dimension ya mbere. Yari afite impano yo kwerekwa, ariko yari atarabona umwami Imana. Muri iyo dimension yagunze kugaruka ku ijambo rivuga ngo muzabona ishyano. Muzabona ishyano mw'abayuda mwe, mwakoze ibyaha XY, kandi ibyo yabashinjaga kwari ukuri bari barabikoze, ariko nyine akabahozaho agatoki. Dimension ya mbere duhora tubona abandi, kandi tukababona muri negative, ibyaha byabo tukabibona, twaje kwisabira tugasaba ibintu byacu biri materiel. Mu gice cya 6 cya Yesaya, Imana imukuraho linete ya mbere, iravuga ngo reka nkwereke deuxième dimension de prière. Bibiliya ivuga ngo umwami Uziya amaze guta, ngo Yesaya yerekwa Imana, noneho ntiyerekwa bene wabo. Amaso yarebaga abantu azahava. Dimension ya kabiri iriva ku bantu ikabona Imana. Kandi iyo tubona Imana ntituba tukibonye abantu. Niyo baturi hafi basa n'abari kantaraga, niyo bakoze ibibi dusa n'abatabibona, niyo bavuze amakuru atari meza dusa n'abatayumvise. Yesaya areba Imana muri dimension ya kabiri. Ikizakubwira ko wabonye Imana, tusubira kubona abantu nubwo bogira amafuti kandi barayahorana, utinda ku Mana. Ntawuje ubona umutwaro ukomeye ngo umenye ko n'umutahari. Ubuse twoja muri stade nyakubahwa yaje ukavuga ngo n'umukuru w'isibo yacu yarahari. Baba isibo, ubwo mwamenya ko yaranahari. Niyo wamukandagiye se umenya ko nawe akiri umuyobozi wakandagiye umuyobozi, uzasaba imbabazi uje gushaka icyangombwa. Ariko mukiri hariya nta muyobozi uhari, umuyobozi ni umwe. Iyo tubonye Imana dukura amaso ku bantu. Ikigize kabiri muri yo dimension ya kabiri, iyo tubonye Imana, ariko Imana ni nziza Mana. Haleluya! Iyo tubonye Imana tubona weakness zacu, intege nke zacu. Mu cyimbo cy'abariya twavugaga ngo muzabona ishyano, Yesaya aravuga ngo noneho mbonye ishyano. Nanje mbonye ishyano. Nta nubwo yavuze ngo ndibonanye na bene wacu bo yahise babara nkaho babaye abere. Oublié. Aravuga ngo mbonye ishyano. Dimension ya kabiri ikwereka Imana. Yakwereka Imana ikakwereka intege nke zawe. Iyo ugize Imana rero ukabona intege nke zawe, ububoneye Imana igiseke n'ikigega cyo gushiramo imbaraga zayo. Kuko ikivuga ngo aho intege nke z'umuntu ziri, naho ngaho niho stoke y'imbaraga iziza. Haleluya! Guhisha Imana intege nke zacu ni ukuyikumira kuduha imbaraga. Dimension ya kabiri tubona Imana. Kandi iyo tubonye Imana nibyo biryo uzavuga ngo ariko wowe ngo ntuzubona, ngo ntuzamva bihaye bivuga ubu, ngo ntiwamenye biri muri protocole, ngo ntiwamenye mu badiyakoni bya ntabyo nabonye. Nabonye Imana. Nabonye Imana. Sijali yale wanayoyafanya, nabonye Imana. Muri dimension ya kabiri rero iyo tuyigezemo ntidukunze gusabira bya byifuzo materiel. Tuja muri worship, kuko ntawuzi ubona Imana ngo hatirwe kuramya. N'ahantu tugira umwuka wo kuramya Imana, kuvuga ibigwi Imana, kuvuga gukomera kwayo, kuvuga ibyiza byayo, kuvuga ibyo duhaye tubona, kuvuga imbaraga zayo, kuko twayiboneye si Imana turi kubwirwa. Nous sommes à sa présence. Dimension ya kabiri turawushipinga, turamya Imana. Njya kubibwira abantu iyo ndimo ntanga inyigisho zo kuramya, timugahatira abantu ngo nimuhaguruke, ngo ko mudahaguruka ngo abantu ntibabyitayeho. Bahaguruke se waberetse iki? Bereka Imana hanyuma uceceke. Matayo zivuga ngo abanyabwenge ngo bagiye kureba umwana ko yavutse, ngo bari bafite amaturo, ariko ntabwo bagiye basesagura mu nzira, nta nubwo bagiye baramya. Ariko ngo bamushitse imbere ntabavuganye, ntababwiye abandi ngo nidushika dukora ibi, ngo umwe yari ko mwikubita imbere ngo agapfuka makaramya. Bamuramya kubera iki? Kuko bamubonye. Twereka Imana hanyuma wicecekere.
tuzayiramya. Dimension ya gatatu ni uguhera kuri chapitre ya 7 ugahuruka igitabo cya Isaya. Harimo iki muri iyi dimension? Uhereye ku gice cya 7 harimo umuteguro w'agakiza kacu cyangwa kanje nakawe. Ku murongo wa 14 ngo mbihere ikimenyetso ngo dore umwami azasama inda ngo azabyara umuhungu ngo uzamwite nde Emmanuel. Bisobanura ngo n'Imana iri kumwe natwe. Iki kintu cyahanuraga nde ngira ngo ibyo byo twese turabyumva. Ni Yesu wazaga. Byagera mu bice 9 bikavuga ngo umwana yatuvukiye. Singiye kwigisha icyo gitabo. Ugere kuri 53 bikavuga ngo yararenganijwe. Intimba zacu nizo yishizeho. Bahise bavuga Geneze y'agakiza kacu kugeza ku ndunduro, kugeza Yesu apfa, kugeza Pasaka, kugeza azuka, kugeza Imana ibitanga ikamureba. Dimension ya gatatu tubona ubuzima tugiye kwinjiramo. Ubwo ni uburyo tuja dusenga. Niba ugisenga amakuru harakagutwara umwanya akakurangaza, uri muri dimension ya mbere. Nubona Imana usa n'udafite amatwi kandi wumva, usa n'udafite amaso kandi ubona. Imana ishimwe cyane. Abigishwa mu butumwa bwiza bwa Luka ibice 11 jambo nkunda cyane ngo baraza babwira Yesu ngo twigishe gusenga. Twigishe gusenga. Ngira ngo hari abakristo bamwe hano b'inshuti bafite agatabo nanditse igitabo nise ngo twigishe gusenga. Just responding kuri icyo kintu Yesu yavuze. Ese gusenga kuja kwigwa? Abandi baravuga ngo ni impano. Tukabona umwarimu wo gusenga. Yesu ntiyabahakaniye. Yabigishije gusenga ariko ku rwego bari bariho. Burya n'umwana mu rugo yakubwiye ngo nkorera devoir. Ukora devoir ijanye n'ibyo ari mu yiga. Tuvuga ngo ubwo wagize kaminuza umwana wawe ari primaire ngo urazana ibisirabise byo muri kaminuza ngo bimusobanurire. Umusobanurire bingana nawe. Yesu abigisha bingana nabo. Sibyo ngiye kujamo cyane. Ariko hakaza kuzika ikibazo cyiyongera ngo gusenga no kwiyiriza. Hari abaje babicurikiranya bakavuga ngo kwiyiriza no gusenga. Ni ugusenga no kwiyiriza. Gusenga niko kubanza. Gusenga ni wo mutima. Kandi ibi bihe nibizaje biba bene da. Dore ko bija bibimboneka rimwe ntabwo mubihoramo namwe natwe niko bija bigenda. Umumamura ufite amahirwe akaba afite umugabo. Niba atarahandukaje umusiga. Umupapura ufite amahirwe afite umufasha babana tukaje umusiga. Nashaka kubwire ko atemeye ntabwo bazamubatiza ku ngufu. Nta nubwo agiye kuba umurokore. Ndaza kubabwira impamvu agomba kuza. Nashaka zakubwira ati nje uzanyu simbirimo ngiye kwifatira kamwe. Uzomubwira uti gafate tugende. Kazane. Kuko numusiga mu rugo azafata 4. Mubwira uti kago rwose ngaka gafate tugende. Hari ubwo azahura n'ubuntu bw'Imana. Wa mwaka w'Imana uzutwambika imbabazi zayo. Yashikana kakaruka akavira amaretse. Timukaje mu basiga. Hari ibintu abantu baje bakora. Iyo dusezeranya amakwe tuja tuvuga ngo umugabo cyangwa umukwe ngo arasura Kristo, ngo umugeni arasura itorero. Suko tuja tuvuga. Ngira ngo niko. Twamara tukasoma mu Efeso ngo bagabo mukunda abagore. Ninde ubivuze? Abagore banyu muze mugacakarongo. Impamvu tuja tubivuga ndaza kubihuza n'ibyo ndi kuvuga. Hari abagabo bagira urukundo rw'abagore benshi sofu wiwe. Yo kwirirwa ganira n'abagore n'akaza kagasiba. Ariko uwe ntaramubona seka. Blage zose yozigira ariko agera mu rugo akabagatari. Hari abagore bubaha baca bugufi imbere y'abagabo, aramutse umuntu wese ukuboko ukagira ngo arashyiraho kwa gatatu kutabaho. Ariko eje kuvugisha umugabo wakifata gutyo.
no mu byo gusenga byaraje revera, harimo ubuyoba abantu. Hari umugabo wuzura umwuka ari kumwe n'abagore babandi, bagaterama bagasenga amasaha 8, yagera muwe ngo nimusenge ngo ndumva naniwe, ngo reka tuba twiriwe dusenga. Ahora n'imbaraga zo gusengana n'abandi. Bariya tuja tubita ngo ni inshoreke zo mu mwuka, bakumaraho imbaraga nyakunyagwa, ugashika iwawe warangije wapfuye. Nico gituma no mu bihe byiza nk'ibi juzana umugabo wawe uko ameze kose. Iki ni igihe kiri special kidasanzwe. Uzana umugore wawe, uzana umuvandimwe ushobora. Turaza kureba impamvu. Ese gusenga wiyirije bitandukanye n'ibindi? Urugero twasomye n'urw'umugabo witwa Ezra, l'homme que j'admire, umugabo wo mu mwuka. Burya Ezra na Nehemiya ibi bitabo byegeze kwitwa igitabo kimwe muri Geneze y'amateka ya Bibiliya. Bakita Ezra ngo ni Ezra wa mbere, bakita Nehemiya ngo ni Ezra wa kabiri, kuko n'abagabo bakoze ibintu byenda gusa. Ariko aho batandukaniye, Ezra yari umugabo w'umunyamwuka cyane, Nehemiya nawe akaba umugabo très administratif. Ubikurikire neza. Nukuvuga ngo Ezra we yajaga mu by'Imana akiyohera, Nehemiya yaje kubijamo agashaka n'inzandiko, agashaka agaca mu bayobozi, agakora diplomasi. Habe n'igihe bamurwanyaga baravuze ngo umwami namenye ibyo urimo Nehemiya, ko turakubwira ntiwumve. Umwami nabimenye ntuzamukira, umwami azaguhitana ibi bintu uri gukora. Naho Nehemiya mbere yuko aje kubikora yahatswe ibwami, asaba n'inzandiko, documentation na autorisation de bâtir zose azifite kwitako. Nabo nta makuru bazi ngo umwami azakwica, umwami azagufunga, ibi bintu uri gukora ntibazi ko afite autorisation. Nuba batazi amakuru yacu, hari abicara bakimyobo ngo tuzayigwamo, twibitse autorisation, twibitseho umuhamagaro. Si ngombwa ngo dushire pancarte tuza tugenda tuyereka abantu. Ariko ijambo Imana yambwiye ndabarahiye, ndarizi, sinakeneye ko muryemera, sinakeneye support yanyu, keretse atariyo yabivuze. Imana yavuze izireba ngo mu nda y'ingumba tibona umwana ikabona ishyanga. Uzutinya abantu bahamagawe n'Imana, nduzi ibyo babitse ku mufuka. Hari autorisation dufite mutazi. Ezra yagize ishaka aragenda yubaka itorero, ikanisa, urusengero nk'uru, ngo amare kurwubaka style igisuzuguriro nticyashira. Biba ngombwa ko na Nehemiya haguruka nyuma y'imyaka 13 nawe aje kubaka inkiki. Yerusalemu irakunda igira agaciro. Urusengero Ezra aje gusaba ibisabwa byose, ngo umwami yari kwamubwira ngo vuga n'ikindi, vuga icyo ushaka, vuga icyo ushaka, amafaranga, abakire bacu dufundraising, dushigikira aba bantu bagende. Yewe yari afite favor 100%. Ntibabibabwiye ejo bundi favere ko arukura abantu ku butoni? Ntibabivuze bishop? Herega twari kumwimba da. Ndase ngo njamva hanje. Bariho favor ya yindi barimo badusobanurira, bariho kugirirwa neza, ngo bakavuga ngo amafaranga urashaka iki, ayasimake, vuga ngo avuga ibintu byose, ngo agera habwira umwami ngo hasigaye ngo ureke ukuboko kw'Imana kuzadushorera, ngo ukuboko kw'Imana kuzadushorera, ukuboko kw'Imana kuzadushorera. Ngo baje kugera kuri ahava bamenya makuru kw'abanzi bateze za ambush ari benshi cyane cyane bashaka kubambura uwo mutungo bajanye. Bamenya ko hari amoko, hari abantu babateze mu nzira, ababarwanya cyane cyane ko bari bamenye ibintu yahagurukanye wari umutungo uremereye.
abantu bamwe ngo baramubwira bati none se ubundi ku bintu byose twibutse kubitegura tutagira abasirikare ubundi abantu botwara imitungo ingana gutya komsa nta na local defense bari bafite nuko nuguki kundi uyu mugabo yumva ibyo bavuga ko bifite ishingiro ngo ari kwagira isoni zo kwivuguruza ngo aravuga ngo iryo namaze kuvuga ngo ukuboko kw'Imana gushoboye zose ndaje kubwira umwami se ngo yarwaye Imana mvuge se ngo yananiwe mvuge burya hari abagabo batagira isoni zo kwivuguruza agakunda Imana saa 6 akagabanya saa 7 akayivaho saa 8 agasirimba saa 3 agasinda saa 9 agasambana saa 1 zose uruhererekane aravuga ngo nagize isoni zo gusubira ku mwami ngo nivuguruze icyo navuze cyane cyane ko Imana itivuguruje ngo nari namubwiye ngo ukuboko kw'Imana kuri kumwe natwe then kugaruka nkavuga ngo twamenye ko imbere hari aduyi kandi kwa kuboko kutayishobora aravuga ngo binteye isoni hari isoni nziza ngo binteye isoni gusubira imbere y'umwami ngo nkamubwira ngo Imana yananiwe aho kugira gutyo strategy nimwe ni ugukora ibidasanzwe ni ibiki ni ukwiyiriza tugasenga amasengesho yo kwiyiriza tuzayakore na rimwe ugiye gusengera ibisanzwe come on burya abasirikare n'igihugu cyose nk'icyacu n'ibindi bagira ibitwaro bimwe binini tutaja tubona bamwe tutazi n'amazina ushobora kumara imyaka 10 muri Kigali utarakibona ibihugu bikagira amamisile batabona pe ariko ntabwo mayibobo zibirizorwana hano mu Gakiriro ngo ingabo z'u Rwanda zizana igifaru kumurasa kame mayibobo umuntu ngo atake ngo hari umuntu wivye urukwavu rwanje ngo abajenero bose baze bagota inzu ngo baje gufata umuntu wivye urukwavu kame igihe isengesho ryo kwiyiriza rikenerwa nigihe habaye ikintu kidasanzwe nigihe habaye ikintu wasengeye urya bikanga nigihe habaye ikintu udafitiye inzira nigihe habaye niyo mpamvu nirwo rwego rwa nyuma rw'amasengesho tugira hari ubwo uja kwa muganga akakubwira ngo fata iyi miti ngo iyi ngiyi yo hejuru ubanza uyireke organisme yawe ntuyimenyereze iyi miti yo hejuru iyo uzayifata wenda iyi ya mbere yoroheje byanze amasengesho yo kwiyiriza azaza ku rwego rw'ibintu bikomeye ariko rero hakabaho tugira intege nke imibiri ije isonza kandi c'est normal kandi ni byiza ariko buriya no guhatira abantu no kubagendaho no kumenya ko bamwe bariye abandi bakarya bihishe abandi bakaja mu maresitora atazwi atagira amazina atagira umbona doesn't make sense ahubwo dore icyo twakora ni ukubwira abantu amakuru abamara inzara yakababara hari amakuru abamara inzara haba amakuru aje amara inzara uretse ayo muri Bibiliya no mu buzima busanzwe madame arateretse ku meza urumva ushonje wamara kwicara ku meza bakavuga bati hari amakuru y'igitangaza abaye uzi ko wa mugabo imodoka imukubise uzi ko wa mwana ahwereye muri mwese wasubira kugira peti kuri ayo meza cyane cyane ari umuntu wawe n'umwana wawe n'umuva uhita wumva indihindutse ikijaga siko bimeze ikije kitumara inzara ni umutwaro ni ukumenya ni komparezo y'uko tumeze n'uko twakabaye tumeze ni igisuzuguriro turimo ukavuga ngo se ubundi nuko nakabaye meze nakabaye umukristo amademoni akansuzugura nakabaye uko ngaba ndi muri ubu buzima bya bintu umenye amakuru bakubwiye yo kugucisha bugufi akwereka diferanse y'uko umeze n'uko wakabaye umeze nk'umwana w'umwami hari ubwo gukora hantiza rigashira erega kimwe mu bipinda abasirikare bagira
nukubwira abantu uko bameze nuko bakabaye bameze cyangwa bazamera n'uwari ufite ubwoba kiyahura ati ntakufa kama mbaya umwana wanje uzosigara azabeho. Ariko ushoreye abantu utababwiye ngo ubereke droit zawe ubereke akarengane kabo bahindukira bakakurasa turapfirike. Ubundi kwiyiriza nukubanza kugira umutwaro ukamenya icyo ugiye kwiyiririza. Ezra aravuga ngo ntidushobora gusubira inyuma. Ntidushobora kuja kubwira umwami ngo Imana yananiwe. Iyo phrase ntizabaho muri nje. Mureke twicare kuri ahava twiyirize dusenge ku mpamvu ngiye kuvuga. Impamvu ni nkenye cyane ariko ndavugamwo ebyiri uyu munsi mu mwanya usigaye. Amasengesho yo kwiyiriza ni ishuri ngo ryo kwicisha bugufi imbere y'Imana yacu. Kwicisha bugufi, kuba ambo. Muri Matayo ngira ngo mu minsi ishize kuri Noheli itari kure twarimo tubyiga aho twari turi hatandukanye. Ngo abamarayika baririmbye ngo mu ijuru iki kibi, mu ijuru icubahiro, naho mu isi ngo habe amahoro. Kwicisha bugufi ndenda kubihuza no kwiyiriza nka symbole, nk'ikimenyetso cyo guca bugufi. Kandi guca bugufi niko kuzamura Imana. Ureke mbabwira Imana ushobora kuyigomanwa ibindi ikakwihanganira. Ushobora kuyigomanwa ibyayo ibindi ikakwihanganira. Ushobora no kuyivuga uko wishakiye ikakwihanganira. Ariko mbabwire narayibonye ahantu itazatolera zero tolerance ni mu cubahiro cyayo. Mwisi bagira amahoro, mwisi babyare, mwisi batunge, mwisi muhirwe, mwisi abadayimoni babahunge. Ariko icubahiro ni cy'Imana. Icubahiro kigaruke kibi cy'Imana. Aba mwisi tugihe Imana, aba mwijuru tugihe Imana. Rero niko tuvuga ngo kwiyiriza kwanje guhesheje Imana icubahiro. Ngike kibazo. Kwiyiriza edayere kwiyiriza se kwa? Mu Kinyarwanda biranditse ngo kwiyiriza ariko mu Giswahili biza bivuga ngo kuomba na kufunga. Niho bivuga neza nje numva Giswahili. Kufunga nini? Kufunga nini? Kufunga mlango gani? Kufunga dirisha gani? Kufunga nini? Nukuvuga ngo nukwima uyu mubiri ibyo ushaka. Kandi nuguhangana nawo ngo wambura ubudahangarwa bwo kurwana n'umwuka w'Imana. Ndabisubiramo ariko nzabivuga mu buryo buri detaye niho muzumva neza. Dukunze kuvuga ngo turwana n'abanzi batatu. Umubiri, kandi uyu mubiri ni ikigo. Tukawufate nk'umuntu. Ni ikigo. Kuko uvuga ngo ni cyanga ni batayo uyu mubiri. Kiri komande na generale witwa Kamere. Ni ukomandinga ibikorerwa muri uyu mubiri. Bakavuga ngo tukarwana n'umubi, uwo ni Satani. Bakavuga ngo tukarwana n'isi, si ubutaka n'amabuye n'ibi. Iyo bavuze ngo turwana n'isi, turwana na systeme zihaye ziza zose. Zimwe ubu niho zazitugeraho, ibibazo by'abatinganye, ibibazo izo ni systeme zihaye ziza. Hari izindi zari, hari n'izindi zikiza. Iyo tuvuga ngo turarwana n'isi rero, ni izo systeme ziri mu nde. Iyo rero turwana dusenga, reka nako ngavuge, Satani titukibeshe ntatinya amasengesho, ariko yanga amasengesho. Ndavuga icyo yangira. Satani ntatinya ko wasenze, ariko arabikwangira. Kuko iyo Satani aje kuba atinya amasengesho, ntiyari gusanga Yesu amaze iminsi 40 ayasenga ngo abashe kumwegera. Yesu yari afite imbaraga z'umuriro, ariko aramwegera. Bivuga ko atayatinya, ariko arayanga. Satani aneshwa n'ijambo.
Yesu ntiyigeze ageragezwa ngo amubwire ngo brachar garfode avuge mu ndimi oya yaramubwiraga ngo biranditse yavuga ngo kandi n'ahandi biranditse nimba utazawumva n'ahari ahandi biranditse nawe bimenye n'ubundi biranditse akamubwira ngo biranditse gutsitsura satani nigihe uhagaze ku byanditswe ariko amasengesho yangirike amasengesho iyo dusenga agira impact positive ku wasenze kuruta abo yasengeye mu bintu nabonye Imana ije yitura vuba n'amasengesho nabaye ahantu aborozi baba umuntu akagabira undi tungo nyuma y'imyaka 3-4 itungo ryaba ryaravyaye akamwitura tukinyarwanda ntibivugwa yaremwituye kwitura umuntu nukumuha kuko niba yarakoroje nawe ukamusubiza ariko urumva nta waguha inka mu gitondo nimugoroba ngo akubwire ngo mwiture nta kiba yari yunguka ariko imbabazi z'Imana kurya bavuze ngo zunguka uko bukeye lendi maridika kwitura uko bukeye Imana ija yitura amasengesho usenga rimwe na rimwe utisengeye wasengeye abandi aya masengesho dore cyaza akora satani yanga aza detruiza kamere yanje akayisenya amasengesho n'imbaraga zimpindura njewe mbere yuko zibahindura nje wasenze noneho nahinduka nkagira imbaraga kuko umubiri wasenyutse n'ingikigo cy'abasirikare bakuyemo abaofisiye bose n'imbunda zikomeye nuwaza ashoreye abana bagifata twahinduka iyo dusenze tugahinduka tuba turimo duha amahirwe imirimo y'umwuka wera kubona ikibanza muri twe amasengesho akora expropriation agasenya imirimo ya satani kugira ngo hashire ibikorwa by'Imana ahashire ibikorwa byayo kandi bikaba byiza uzarebe no muri gahunda ya leta iyo bari ku expropriate ahantu baba bagiye kwashira igikorwa gikomeye kuruta ibyari bihari siko bimeze Ubusa wasenya convention ngo ugiye kwashira ngo tuzu two gucuruza mitu yubaka kwemerera ngo ugiye kwashira utubutika two gucuruza amandazi ariko biroroshe gusenya utwo mvuze ukashira hoteli nziza imbaraga z'umwuka zija zisenya ibiri mu muntu ibiri useless ibidafite icyo bimaze kugira ngo imirimo y'Imana ibone ikibanza gihagije imirimo y'Imana ikorerwe muri wowe kwicisha bugufi rero tugahanuye umubiri tukawigisha guca bugufi tukawushira chini ya ulinzi kugira ngo umwami w'abama ahabwe icyubahiro Imana ishimwe cyane aravuga ngo nimureke twicishe bugufi imbere y'Imana ngo itubwira aho tushe ijambo rya kabiri ngo no kuyoboza inzira igihe twayobewe icyo gukora niyo mpamvu tuja twiyiriza igihe twagiye muri confusion twayobewe icyo gukora inyigisho z'ibinyoma zaje amahanuzi y'ibinyoma yaje ibintu duhe tubona on sait quoi faire icyo gihe ntugasenge gusa uzasenge wiyirize kugira ngo Imana ikuyobore ikubwire ngo muri ibi bintu dore inzira ikwiye bene data ikingiki ndagira ngo nkivugeho uyobe muri iyi minsi kiratugoye dufite abayobe baruta abandi banyabyaha dukunda gukora ama statistique kandi abanyabyaha bari hano umunsi ku wundi nza abantu benshi nakira ubuhamya namwe murabwakira uw'inzoga zari zarabase yavuyeyo uwakoze umwuga w'uburaya wavuyeyo uwari umujura ntimubagira mwebwe hano n'ahandi ubwo buhamya turabukorana ariko sinja numva abantu batanga ubuhamya bwo kuyoboka bari barayobse ntawe ndabona ngo agaruka tubwira ati nari naratoromye sinzi iyo nari naragiye ariko uyu mwaka Imana yangiriye ubuntu naza gusanga navumbuye ukuri namenye inzira si benshi mbona hari bivuga ngo ubwoko bwanje burimbuwe buzize kutamenya l'ignorance nta muntu ndabona wirega ubupfapfa ngo avuga ati mwambonaga nta bwenge nagiraga ntawe uracigatira ubuswa bwawe ukabucigatira yego ukadekora rimwe na rimwe ariko burimo ubwoko ngo bushize buzira kutamenya kutayoboza Imana
erega ubundi umuntu uyoboza ijambo rya mbere n'ufite iyaje. Umugabo umwe yaranditse ngo yasohotse ngo ahura n'umuntu, ngo umuntu aramubwira ngo ageze ahantu hari inzira zibiri, ngo aramubwira ngo nyobora, ati ngeze ahantu, ati wanyoboye. Undi atese kuraje atoya nukugurura amaguru. Undi aramubwira ngo izo nzira zombi zirayagorora. Niba ari ukugorora amaguru zombi zirayagorora, nuci iburyo aragororoka, nuci ibumoso aragororoka, kuko ndahusha. Hari igihe mu nzira tubamo tutazi iyo tuja natwe. Iyo utazi iyo uja rero, aho ugeze hose uba wageze iyo uja, kuko ndahusha. Aho windukiriye hose ndi bakubaza ngo kugarutse, ugarukiye aho wajaga. Amasengesho yo kwiyiriza abaho ku muntu ufite ahaje. Ndashaka kuja hanaka, ndashaka kugera hanaka, ndashaka kugera kuri iyi ntambwe, ndashaka kugera kuri iyi ntego. None ngeze ahantu ndananiwe kandi ngize confusion, icyo gihe uziyirize ubwira Imana ngo nyobora, ndanyura hehe. Imana ishimwe cyane. Imana ituyobora inzira tuve mu rujijo. Ikindi cyongeye, nidusenga Imana, muzamureka dukura amateatre mu bintu by'Imana. Teatre njanzikurikira, nta muntu uzukina ari uwariwe. Muri teatre urabanza ukiyitira indi zina. Buriya bakanyomza bagira andi mazina base n'abanyina babise. Buriya wasanga atari ryo bamwita. Kandi teatre ukina icyo utari cyo. Ubura umuzamu ugakina uri general, ukabura umuhinzi ugakina uri dogiteri, ukambara imyenda ya kiganga muri filime. Ariko yarangira muri sare wasohoka ugafata isuka yawe, ntabwo uja kwirirwa sashika, ukagenda ukaja mu murima wawe. Niba uri umuzamu, ntabwo leta y'u Rwanda gushira kuri liste y'abagenero ngo ejo muzaterana abagenero ujeyo, uva muri ya myenda ya generale ukaja guhagarara ku buzamu bwawe. Uko niko bigenda muri teatre ngira ngo. Kandi ukina uhindura ishusho. Icyo ngiye kuvuga abantu b'Imana ndi mu biseke, bija bimbabaza hari ubwo dukina teatre. Umuntu agahagarara hari Mose, ndi umuyobozi wanyu, cyangwa agahagarara ari Yoshua. Ndashaka ngo dusenye inkike za Yeriko. Muti Yoshua wacu, ndi Salomo sindi Yoshua. Ndahagarara ndi Yoshua, inkike nkazimanura ngashyiramo n'udukoryo tutari ni spirituel ni biblique ni intelligent. Abantu bagatanga herero y'umunani hariya, abandi 7, abandi 3, abandi bagakiribita. Twasoza nkababwira ntakaruru Yeriko turayisenye, mugataha mwiruhutsa muti Yeriko yasenywe. Ubwo ni kuwa kabiri. Kuwa gatatu twagera aha ntibagaza aha, tindagira ngo dusenye Yeriko. Yaraye yubatswe nandera. Yaraye yubatswe ko twavuye aho ihirimye, ninde waraya yubatse irarenga. None sibyo mvuze ndi tubikora. Imana irashaka ngo nzi imbere yayo ndi Salomo n'agategeke kanje. Sinze muri toje ya Mose, ntari Mose. Ariko urabanza wigere kuri Mose umenye ngo Mose yari inde. Imana yavugaga ngo uyu ndi mukamukompare n'abandi bagabo. Musa wagiriga ishaka ry'abantu ayoboye badashoboka. Imana ikavuga ngo ndarema abandi abambarimbure, akavuga ngo ho kubarimbura nubwo ari abanyamakosa mperaho. Mbega umuyobozi mwisa. Nanje ndi umuyobozi bavuga bati yagiye ndi mfite ubwo bako azagaruka, yagenda burundu. Uwo ngo ni Mose wanyu. Eliya kaje gusenga, kaje kwiyahura, akamara imyaka atarya. Nanje kaje gusenga, kanyuzamo kagira mandazi ntwara mu bikoti. Yo guhekenye batanduzi ndashise. Hanyuma nkaba Eliya, Mana we, Imana irashaka ngo nze ndije. Bwira Yesu zose ni inshuti yawe. Kandi mu ntege nke zacu twavuze ngo tuba tuyahaye isoko ryo kugira ngo ibonashire imbaraga. Burya isoko ry'abaganga n'abarwayi.
burya muzanga ngo bakunda barwaye ntiba bakunda babaha isoko. Twese tutarwaye abaganga bakora kwande. Isoko ry'abaganga ni indwara. Isoko ry'abarimu nabaswa n'ijiji. Siko bigenda se? Isoko ry'imbaraga z'Imana ni indege nke zanje. Haleluya. Imbaraga z'umusaraba zagaragaje kuko nari gito. Iyo ntabagita umusaraba ndi wari kubaho. Izo bintu nubikwega bizatuma uvuga ngo ubwo njampa Imana isoko. Ngaho imbaraga z'Imana isoko. Ngiye kuyibwira ngo utinyutse. Umwanditsi aravuga ngo muje mwegera intebe y'ubuntu mudatinya. Bantu b'Imana igihe cyo gusenga nicyo gihe cyo kumva Imana. Muri ya dimension ya gatatu nza gusoza navuze ntabwo ubwira Imana cyane, wumva Imana cyane. Kandi iyo wumva Imana cyane ni kimwe mu guca bugufi, uba wabaye umugaragu. Burya nunagera muri institution muri company ushaka kumenya bose umukozi n'uwakoresha uzahagarara barebe gusa urebe uri gutanga amabwiriza. Siko bimeze? Murakora ha uraje kuri firide wowe urakora raporo wewe nashaka zaba ari mugufi nkanje no munsi yanje uzavuga uti niwe muyobozi. Siko bigenda? Abandi bavuga buke ahubwo barakora. Iyo turi muri dimension ya mbere tubwira Imana cyane, twigira aba boss Imana tukayigira umukozi wacu. Umpe ibi nibi, unkorera ibi nibi, ukora ibi nibi, umugore wanje abana ibi. Ugasenga ibikenewe nibidakenewe, ibiriho nibitariho. Ugasanga icyo gihe ntabwo uri yambo, ahubwo Imana uri kwitegeka ibikora. Ariko iyo ugeze muri dimension ya gatatu amagambo aragushirana, Imana akaba ari ikubwira ukagira igihe cyo kuyumva. Kandi aho bitaniye yememwe, iyo twe tubwira Imana tuyibwira ibyiza, ariko iyo igiye kutubwira ibyiza tubwira ibyo tutazi. Ako niko ati ni difference. Iyo tuyibwira ibyabaye, iyo yaje kutubwira ikatubwira ibitaraba. Tugere ku rwego twumva ijwi ry'Imana, dutegera Imana, tuba abantu bari mu bushake bwayo. Nimugoroba narimo nsoma ijambo, uriya mugore w'umupfakazi wasanze Elisa baje gufata abana be, amakuru murayazi reverend, ngo baravuga ngo nutatwishyura ideni ryacu turatwara abana bawe. Ibaza umuntu n'umupfakazi, abana nibo yarahaye ahingiraho, nibo yumvaga bazamutabara, nabo bagiye kugenda. Ngo aje kwa Elisa, ngo aravuga ngo umugaragu w'Imana, umugaragu wawe ari n'umugabo wanje ngo yarapfuye, ngo asigira ideni umwenda, none ngo abana ndacu. Undi ati none se hari ikintu yasize? Undi ati ndacu yasize, ariko yakoreye Imana. Ngira ngo Elisa yaramubwiye ati mu bantu batazi kwanaliza ni wowe, none umuntu wakoreye Imana ndacu yasize. Iyo seve yonyine irahagije. Yagize gutati yakoreye Imana, none kuravuga ngo ndacu yasize. Mukecuru ati none ko bajanye abana, barajana abana yarakoreye Imana, kirisi utabizi. Undi ati narabibonaga. Ati genda utira ibintu byinshi. Niba uyu mukecuru arimo atira abana akababwira ati ntizi imibindi irakora iki, niba ari kwavuga ati mbijere kandi bakabona ari kururunga mu ngo, niba ari kwababwira ati n'umuntu ubinsabye, ngo aramubwira ngo tuvute ufite dutwe, ngo ugende udusuke, ngo arasuka byose biruzura, ngo byuzure byose byuzuye, natwo ngo turashira. Ibaza umuntu wari murira nka saa 3 saa 4, ngo ashaka bamushingira icyapa ku nzu cyanditseho ngo amavuta yo kugurisha. Kandi gitangaje yahise abona isoko, hari n'uzu yagura akamutindaho. Amavuta bayatwara uwo munsi, abana bacungurwa uwo munsi. Imana yacize ukwiza ibigenza n'ivyo itarakora, ni mekanisme yayo, sukunanirwa, suguhugwa, sukudashaka, ifite ibintu mu mwanya wabyo. Reka nkubwire ngo amasengesho y'usenga azasubizwa, kuko Imana ije isubiza. Nutayabona none
uzayabona ejo. Ikidahari cyo ntabwo ikibindi kibika amasengesho kija gitoboka. Yohana yaravuze ngo yabonye inzabya z'umujinya, ariko haba n'inzabya z'amasengesho. Inzabya z'amasengesho zirahari. Nubwo waba umwana muto uzi gusenga, ntabwo uzagira ubwoba. Gusenga ntigukeneye ibindi birungo, ntigukeneye icyongereza n'igifaransa, ntigukeneye kuba wanyuze muri salo, ntigukeneye ko waguze inzara ejo canga zishaje. Oya, ntigukeneye ni umutima umenetse. Ezira aravuga ngo nimuze twiyirize ngo tubanze twereke Imana ko duciye bugufi, hanyuma ngo icya kabiri ngo tuyirangishe inzira, tuyibaze uko tugenda, kandi tuyisaba umutekano w'ibi bintu dufite. Tuzabireba ejo ukuntu bagiye barahuruka, nta ni feza nta ni giceri gitakaye, kandi bakora umurimo w'Imana. Imana iri kumwe natwe, Imana ibana natwe. Nuja gusenga wiyirije, iki gihe uzugifata mu buryo bwihariye. Iki gihe uzuzirikana cya gice cyo muri Matayo kivuga ngo nuja gusenga ngo ukinguruke. Najaga mbisoma kera kagira ngo nukwinjira mu cyumba cy'inzu cyanga cy'amasengesho cyanga cya office uri wenyine ukavuniramo. Sanga sibyo. Ushobora kuvuniramo ariko ugasohoka mu bitekerezo. Ushobora kuvuniramo ukirigunya bwo gucuruza. Hari n'uje uvuniramo ukaba umwanya wo kuja kuburanya bamugiriye nabi. Uzi kuburana urubanza udafite umushinja cyaha, nta mucamanza, urega ntahari, kuraburana n'abaringa, ukaburanira abaringa, ugatsinda urubanza mu buryo bw'abaringa. Kandi ubwo ngo wakinze icumba. Oya, kinga icumba cy'umutima. Kandi numara kugikinga wemere barya bishuti. Inshuti cyane nabuzukeka ko ari abanzi cyane. Aba cyane hombi nibo bagoye gusohora. Bo bakumiriye. Bawigije WhatsApp, bawigije amakuru. Ube n'Imana. Amasengesho yo kwiriza ni audience personnelle, ni icumba cyawe n'Imana. Si wowe na pasiteri n'Imana, ni wowe n'Imana. Kandi muri ico cumba urimena ukamubwira byose, tubwira ico usiga, azi n'intege nke zawe, azi n'imbaraga zawe aho zigarukira. Bwoko bw'Imana, Imana idusaba ibintu byinshi, ariko icitazi dusaba, icitazi dutegamo ni imbaraga iziko tutazigira. Ariko ikidushakaho nuko ikibanza cyo gushyira mu imbaraga zayo. Izo ngizo rero, iyi ni occasion yo kubumbura, ugafungura, ukavuga ngo ndaje nambaye ubusa, ndakwingize ngo nambike, ndaje nta kindimo, ariko niteguye ndika ibintu nuzuze kugira ngo mare ngira ico nkora. Kandi nuzagusenga usenga ufite ubwenge. Abantu baje basenga none se kunze ugasanga umuntu ngo Mana uduha imbaraga. Erega imbaraga ntizibuze ku Mana, sigishakishwa. Ubushake bwo kuzitanga sigishakishwa. Ariko yaduhaye umwana iyo twima imbaraga, ariko hari ubwo ikureba ikabona ntiwazisporta, ikabona nturi macuwa, ikabona uziguhaye wakwica ibintu. Ntabigo muzamwumva abantu bose bafite imbunde, ariko batigishijwe uko zikora, aho gucunga umutekano cyane bakahungabanya cyane. Iyo rero uhawe izo mbaraga udafite maturite, uturumbanya itorero. Imana irabanza ikakureba nizi kusabye. Buri uzarebe no muri banki n'abacuruzi. Ubu twese tugiye gusaba inguzanyo babagize Imana barunguka, ariko buri gihe bazakubwira ngo tubwire umushinga. Ayo mafaranga nayiki kugira ngo turebe ko janye n'icyerekezo cy'umujyi. Wenda wavuga uti nayo kubaka inzu, bati turashaka abanyarwanda ko bubaka. N'abana kwiga, abakora muri banki siko muza mutubwira dushigikiye abana ko biga abanyarwanda. Naya kuko ari ibikorwa bishigikiye. Ariko uzagenda bambwira uti ndashaka amafaranga, niba kubaza bati nayiki, uti ndashaka kugura grenade zo kuzaja ntera muri gare. Harayo bazaguha cyangwa bazagucumbikira. Barabanza bakareba icyo uzayikoresha. Imana natwe tuyisaba imbaraga, irabanza ikareba icyo tuzazikoresha. Kusaba imbaraga niziki uzikora nuvuga ngo nobona imbaraga ngo nkizaba Eliya, ngo noza nsenga ngo abanyazaha bakarimbuka. Ntazizaguha, kuko Imana ntifite gahunda yo kurimbura abantu, yaje gushaka icazimiye. None uri kurayisaba imbaraga ngo urimbura abantu, iyo si gahunda y'Imana.
shaka imbaraga ariko peresize ngo mbonye imbaraga dore icyo nakora kandi nzi ngo kiri mu mugambi wawe, kiri mu byo ushaka, kizangeza imbere. Imana iduhe umugisha kandi Imana itugirire neza. Amen.